प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। केप्यां 4 वर्सांचे चलयेचेर बलात्कार करून खून करपी दीपक कुमार रायाक केप्यां पुलिसांनी कांय वरां भितर धरलो। खून आनी बलात्काराची दिली कबुली, पुलिसांनी केलो गुन्यांव नोंद। फाटल्या सरकारान काडिल्ले एलडीसी आनी पेशंट अटेंडंटांचे पोस्ट केले रद्द। रस्त्या लागसारच्या धर्मीक थळाविशीं धोरण जून 30 मेरेन उक्तें। क्रिकेट तिकेट घोटाळ्याचेर पेंडसे आयोगाचो अहवाल सरकारान परत घेतलो मानून। पेट्रोलाक पेटलो उजो, ₹6.28 वाडले। आज मेरेनची सगळ्यांत मोठी दरवाड। पेट्रोल कंपन्यांच्या दबावाक लागून वाडयलें पेट्रोल, सरकार गॅसय वाडोवपाचो करता विचार। रेमंड इसाक कुठाळसावन उमेदवारी फाटीं घेवपाक एका काँग्रेस आमदारानच केल्ली मजत। काँग्रेसीचो म्हणयारो जितेंद्र देशप्रभूचो आरोप। देशप्रभू म्हणटा रेमंडाक फाटीं सरपाक उद्देजकां मार्फत पावल्या 2 कोटी। आनी कागाळ मेरेन बीसीसीआय जीसीएन हस्तक्षेप करपाक शकना। बीसीसीआयचो आदलो अध्यक्ष शशांक मनोहराचें मत। शशांक म्हणटा थिये स्टेडियमा विशीं खबर ना, जीसीएन स्वता जमीन घेवन बांदचो स्टेडियम। आतां खबरो विस्तारान। केप्यां 4 वर्सांचे चलयेचो बलात्कार करून गळो कापून खून करून ताका बिल्डिंगेच्या फोंडकुलान बडोवपी बिहारच्या दीपक कुमार रायाक केप्यां पुलिसांनी मंगळारा इग्रामळार रातींच धरलो। सीमा खानाची कूड हॉस्पिसियोन दवरल्या। सीमाचेर बलात्कार करून ताचो खून केलो म्हणपाची कबुली आरोपीन दिल्या, अशें पुलीस सांगतात। ताचे आड खून आनी बलात्काराचोय गुन्यांव नोंद जातलो। आंगार कांटो हाडपी ह्या खुनाक लागून सध्या केप्यान खवदळ पडला। संडे को वो बच्ची यहाँ खेलते खेलते 3 बजे तक थी। 3 बजे वो गुल हो गई यहाँ से। और फिर उसके बाद में मैं अपने व्यापार से वहाँ से आया, खाना खा के थोड़ा टाइम तक सोया। उसके बाद में मेरी बच्ची जगाई कि बब्बू हमारी वो बेटी नहीं दिखाई दे रही है। मैं इधर से भागा और फिर और लोग यहाँ के लोग मतलब जाके मेला यहाँ फेस था, फेस में ढूंढे और वहाँ पे फेस में नहीं जब मिली तो इधर उधर मतलब चारों तरफ देखे और जो है कहीं नहीं मतलब वो दिखाई दी। फिर उसके बाद में हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटा तक ढूंढे। उसके बाद में जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। ही अशी घडणूक घडटा कारण कित्याक लागून जे भायले लोक जे गोंयांत भरपूर भल्लेकडे आसात त्यांची वळख ना पळख ना, त्या खातीर ही घडणूक घडटा। त्या खातीर पुलिसांनी बारकायेन लक्ष धरून जे कोण भायर भोंवतात, रातची भोंवतात जावं दिसा पसून भोंवतात, जे भायलेशे दिसले तांकां पुलिसेची आपण चौकशी करपाची गरज आसा। अशी घटना घडप म्हणजे अत्यंत आयज केपेकारांक एक कलंक लागलेल्या भशेन जालो की केपे गांवांत अशी एक घटना जाली म्हणून। पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। चौकी जाते थे वो बोलते थे कि ठीक है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से तलाश करो। आपको बॉडी मिली किधर है? 500 स्क्वायर मीटर 500 मीटर के मिला घर से दूरी पे। एक बिल्डिंग बन रही है, कॉन्ट्रैक्शन बिल्डिंग है, उसके लिफ्ट के लिए जो जगह होती है उसके नीचे मिली। घर से सिर्फ 1 रोड दूरी पे, एक रोड दूरी पे मिली। और उसका क्या गला कटा हुआ। आपको किसके पर से दुश्मनी है या शक नहीं, है? यहाँ तो हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, हम बॉम्बे से आए हुए हैं। बच्चे लोग आए थे छुट्टी मनाने के लिए अपने नाना के वहाँ। यहाँ हमारी किससे दुश्मनी हो सकती है? लेकिन एक्चुअली आज एक इंक्वायरी तक एक पुलिस भी आकर तक हमारे बाड़े में आके कोई एक आदमी से भी पूछा नहीं, ये बच्चे किधर देखेंगे, किसी ने नहीं पूछा। आज मैंने बॉम्बे से जब प्रेशर डलवाया तो आगे पूछे आज आकर आज बॉम्बे से मैंने कमिश्नर के थ्रू प्रेशर डलवाया वहाँ पे लिंक के थ्रू, तो जाकर के प्रेशर में आकर के आज सुबह वो लोग आए इंक्वायरी करने के लिए। Now after the post-mortem examination, we had a doubt, but now it is confirmed that there was a sexual assault also. So we are adding that section, and the sections under Children Act have already been attracted to this crime. And late in the evening yesterday, we arrested the accused who has done this heinous offence. And the accused has confessed about his crime. He is in our custody now.
फाटल्या सरकारान वेंचणुके पयलीं काडिल्ल्या सगळ्या LDC आनी पेशंट अटेंडंट पोस्ट सरकारान रद्द केल्यात. राज्य लोकसेवा आयोगान शिफारस केल्ल्या 9 पोस्टां खातीरय परत चांचणी घेवपाचें सरकारान थारायलां. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत ही म्हायती दिली. रस्त्या लागसारच्या धर्मीक थळाविशीं धोरणाचो मसुदो सरकार जून 30 मेरेन उक्तो दवरपाचें आसा. GCAच्या 2001तल्या तिकेट घोटाळ्याचेर पेंडसे आयोगान दिल्लो अहवाल सरकारान परत मानून घेतला. राणे सरकारान तो न्हयकारिल्लो. नगरसेवकांचें मानधन 3000 रुपया वाडलां. बहुतेक जाग्यार गव्हर्मेंट जॉब जे आसात 23 तारखेक 22 तारखेक दिल्या पळय, दे आर ऑल फ्रॉड्स. सो दे ऑल बीन कॅन्सल्ड. सो ऑल LDCs post have been cancelled and is being filled by PETS. All patient attendant post have been cancelled, whereas all posts up to nurse have been directed to be re-advertised and filled in. येतल्यो साधारण जुनाच्या पहिल्या का दुसऱ्या आठवड्यात सगळ्यो एडवर्टायज येवपाक सुरू जातल्यो. नेक्स्ट वन इज junior scale post of Goa Civil Service. 9 हांकां सिलेक्ट गोवा सिव्हिल सर्विसान केल्लें आनी lot of complaints were received for irregularities, for question mark. So cabinet has taken decision to ask them to do the full exam again for these 9 posts plus around 20-25 posts which will be created additionally. Supreme Court had given one judgment in which they said that you are required to take away all the roadside religious structure. Policy केल्या सरकारान आयच्या कॅबिनेटा फुडें ही पॉलिसी एप्रूव करपा खातीर आयिल्ली. Now this policy is based on basic direction of Supreme Court. I have got that list ready. List was not done by my government. जी त्रास दिता ती काडची म्हणल्या सुप्रीम कोर्टान. सो हांव तातूंत कांयच न वता हांवें एक सिंपल केला. हो पॉलिसी जी आहा पळय ती 30 जून पर्यंत आमी पब्लिकाक वी आर थ्रोईंग इट ओपन टू पब्लीक फॉर गिवींग देर सजेशन बिफोर वी फायनलायज इट. एक गजाल हांव सांगता, आफ्टर एवरीथींग इज फायनलायज, आफ्टर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन्स, आय विल इम्प्लिमेंट इट विथआउट हेजिटेशन. पेंडसे कमिशन which was earlier accepted then rejected has been accepted again. No, government has decided to accept it and government will now administratively move to take action against the Pencey. Honorarium of chairperson of municipal councils, it has been increased, 3,000 is increased. पेट्रोल लिटरा फाटल्यान 6 रुपया 28 पैसे वाडला. पेट्रोलाक परत उजो पेटला. संसदेचें अधिवेशन सोंपून 24 वरां भितर अपेक्षे प्रमाण केंद्र सरकारान बावटो दाखयिल्ल्यान पेट्रोल कंपन्यांनी दर वाडयले. बुधवारा मध्यान राती सावन पेट्रोल वाडटलें. आज मेरेन केल्ली ही सगळ्यांत मोठी दरवाड. पेट्रोल कंपन्यांच्या दबावाक लागून ही दरवाड जाल्या. सरकार ठरावीक येणावळ आशिल्ल्या फामिलीं खातीर रांदपाचो गॅसय वाडोवपाचो विचार करता. About the last 3-4 months for which we have already incurred the under recoveries and as of now the oil PSUs are saying that if we translate on a 56 rupees indexation at a price that when dollar is priced at 56 rupees, Akash, they are saying that the real if we convert it to the real under recoveries that will be taking place at this point in time, assuming this price hike would not have happened, is approximately 10 rupees 50 paise. So which means that even after a 7 rupees 50 paise increase in petrol prices, the oil PSUs might very well come back tomorrow and say that they are still incurring an under recovery of 3 rupees or so. Anilesh Mahajan from Business Today, our sister publication, now joins us because we want to make this issue absolutely clear. It is not about outrage. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.